Ndagusuje nkwifuriza kugubwa neza ukomeje gukurikira inyunguramagambo official ukaba utwumva uri mu majyepfo amajyaruguru y'Asirazuba Urengerazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali ukaba utwumva uri mu Rwanda. Ni uri hakurya y'imbibi z'u Rwanda rero nabwo ndagusuje kandi nkwifuriza kugubwa neza. Ni uri Burundi, ni uri Kongo, uri Uganda, Tanzania, uri Kenya, Somalia, South Sudan, Central Africa, Mozambique n'ahandi. Iza ko mumeze neza cyane. Uyu mwanya rero ntugarutse kunyungura amagambo official. Navuze ko ntazajya muri politiki ariko uyu munsi wa none ngiye kwinjira muri politiki mwabantu umwe ntago byoroshye. Umutekano muke urakomeje muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ibibazo byanaje kubiha cyane ubwo inama yari iteganyijwe kuri iki cyumweru tariki ya 15 Ukuboza 2024 hagati ya Perezida Felix Tshisekedi Chilombo ndetse na nyakubahwa Perezida Paul Kagame w'u Rwanda ndetse na Joao Lourenço ntabwo ngo yabaye nyuma yuko bavuga ko intumwa z'u Rwanda zitabashije kuyitabira ndetse na Perezida w'u Rwanda ntabwo yigeze ayitabira. Muti byagenze gute rero? Ibi ngibi turaje tubisesengure rwose mbabwira idonido babwira ukuntu byagenze ariko politike yabaye politike hano. Banzu kandi subscribe noneho nkubwira ukuntu ibintu bimeze. Amakuru ndi kuyakurura yose harabari kuvuga ngo guverinoma y'u Rwanda ngo nta kintu yigeze itangaza ngo kuba mukuru w'u Rwanda atagiyeyo yagitangaje. Amakuru ndayafite akakanya kandi subscribe, share, like na comment hanyuma nkubwire ngo u Rwanda rwo rwavuze iki muri iki gihe. Rero ndazana kukubwira ko mu majyaruguru ya Kivu, muri Kivu y'amajyaruguru imirwanira komeje hagati ya FARDC na M23 ahitwa Matembe. Bari kurwana rwose inkundu mweratura hasi undi yongera imwigaranzura. Ni indwano rwose abantu bari gushya abandi bari guhunga muri turi. Kandi turashyira mu Burasirazuba bwa Kongo umutwe witwara gisirikare wa Mai Mai urakuvuga ko hari abantu bawo 100, hari abasirikare 100 ba Mai Mai bahisemo kubariza gahunda yo kwamburwa intwaro. Nuko nguko bimeze. Nizo nkuru mfite ngiye kukugezaho ariko turibanda cyane kuri iyi nama ya Rwanda yagombaga guhuza abaperezida batatu, Perezida Felix Tshisekedi Chilombo Antoine Beto, hari n'andi mu mwita yewe sinyaza ariko ayo niyo nzi. Yagombaga guhurira na Perezida w'u Rwanda muri Angola, bagahura na Joao Lourenço. Tshisekedi mu gitondo cya kare yari yamaze kugera i Rwanda. Yahageze rwose ariko byari bimeze nko gutanga abagabo kubera ko nawe ashatse yari kuba bizi ko iriya nama itaba. Kwanza yaranabizi. Muti rero ngo byagenze gute? Abayobozi ba Kongo na Angola bahise bagirana ibiganiro by'imbona nkubone mbere yo kureka abahagarariye ibihugu byombi gukomeza iyi nama. Aba baganiriye mbere, baganiriye ku munsi w'ejo. Baraganira baravuga bati ba ministeri muhanze muganire, kubanye n'amahanga muhanze muganire, hanyuma turebe icyo muri bugereho tuze kuza noneho dufata umwanzuro dusinya amasezerano. Nta bintu byo kuvuga ngo ivi na ivi ngo urabona ngo urebye muri makeya. Muhanze muganire. Ni nka kwa kundi nyine muba mugiye gukemura ibibazo by'umuryango muri abakuru b'umuryango ariko mugamuga muti abantu bafitanye amakimbirane babanze baganire bagira umwanzuro bafata hanyuma tuze tuwumugisha nk'abakuru b'imiryango. Ifata ko ari nk'imiryango ibiri yagiranye amakimbirane, yagiranye amagomerane. Abayobozi ba Kongo na Angola nabo bari bahuye. Inama rero yari igamije kwigira hamwe uko ikibazo cya FDLR cyakemurwa, u Rwanda narwo rugakuraho ingamba z'ubwirinzi wafashe nyuma y'igisirikare cya leta gitangiye gufasha no gukorana n'uyu mutwe ugizwe n'abasirikare bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda ku mugaragaro. Inama yahuje bande abayobozi bo mu banyi n'amahanga ba Angola ndetse n'aba Kongo. Inama abayobozi ba Angola n'aba Kongo rero bayikoze yari igamije kurebera hamwe rero kurandura FDLR. Bivugwa ko ejo kwa gatandatu mu nama y'abaministeri b'ubanyi n'amahanga yabanje kubejo b'ibihugu bitatu biri mu Rwanda narwo rwasabye mbere ko rwashyira umukono ko hashyirwa umukono amasezerano abanza gutegurwa, hagategurwa ibiganiro bitaziguye hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'umutwe wa M23. Babanze baganire sasa kugira ngo bamenye niba koko bashobora kumvikana ikibazo kigakemuka, kuko mwabantu mwe ibi ni ibibazo bikomeye. Abantu bari gupfa muri DRC, abantu bari gupfa kandi abo M23 iri kurengera nibo bari kwicwa.
ni igitekerezo rero cyahise cyamaganirwa kure n'uruhande rwa Kongo kuko byemezwa na presidansi y'iki gihugu. Yavuze ati muramenye muvuga muvuye aha ntabwo twaganira na M23 ntacyo twaba tuvugana. Harimo kwinangira nanone. Ba minisitiri w'ububanyi n'amahanga b'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero kwa gatandatu tariki ya 14 ejo hashize bahuriye mu nama ya 7 y'abaminisitiri ku mahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo umunsi umwe mbere y'uko inama y'abakuru b'igihugu iba. Babinyuje kuri X, Minisitiri w'ububanyi n'amahanga y'u Rwanda yavuze ko Minisitiri Nduhungirehe yari ari Rwanda kubw'inama ya 7 y'abaminisitiri ku mahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku buhuza bwa Repubulika ya Angola. Mu nama nk'iyi iheruka yari yarabaye ku itariki ya 25 Gushyingo, hari hasinywa urupapuro, hasinywa raporo ikubiyemo gahunda yo gusenya umutwe FDLR ugizwe n'abashize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka wa 1994, yari igizwe n'ibikorwa bizamara amezi 3 kandi bigakorwa mu byiciro bitatu. Hagati aho kuri iki cyumweru rero uyu munsi kuri itariki ya 15 Ukuboza hari hateganyijwe ibiganiro byagombaga guhuza perezida w'u Rwanda Paul Kagame na mugenzi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Tshisekedi Felix Antoine, bikaba byagombaga kuba kubuhuza na perezida wa Angola. Umuyobozi w'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo, mutumuzanye ute muri iyi nkuru? Mwicare mutuze mbabwire inkuru ko zimeze neza. Gute uyu nguyu yajemo? Colonel Nanga cyangwa Nanga kucyajemo? Kuri wa gatandatu nejo hashize tariki ya 14 Ukuboza yagejeje ijambo ku banyekongo, aho mbibutse ko uyu nguyu akuriye nyine Alliance Fleuve Congo ikorana na M23 barirwa muri Alliance. Yagejeje ijambo ku banyekongo yibasira umukuru w'igihugu Tshisekedi avuga ko ibyo yitezweho byo kujya ku butegetsi muri 2019 atari byo yakoze, ibyo yari yasezeranyije abaturage atari byo yakoze. Yaramunenze cyane, ahubwo ngo yarushijeho gusenya no gukenesha igihugu, kuko ibyo ngo bakaba bagiye kwifatira ibintu mu biganza byabo. Mwumve, ubwo arabizi ko inama rejo mu ijambo rye ry'iminota igera kuri 15 Nanga yibukije ko ku itariki ya 24 Mutarama 2019 bakoze ibirori bishimira iherekanyabutegetsi rya mbere ryari ryibanze mu mahoro, ryabaye mu mahoro. Akavuga ko nubwo byatangaga icyizere, ukugwerekanya ubutegetsi kwazanye ibibazo by'ubukungu na politike. Yashinje Tshisekedi gushyira abantu mu nzego z'ubutegetsi hagendewe ku moko hatitawe ku bumenyi n'ubunyamwuga bwe. Murumva, kandi ejo arabizi ko azaba inama. Ati kubera iyo mpamvu bwana Tshisekedi Chirombo Felix ngo yahinduye igihugu nk'umuryango we ashyira imbere amoko. Ibyo ngibyo namwe murabizi, inkuru tubagezaho buri munsi ibyo ziba zivuga murabizi, ibiba bitangazwa murabizi. Ahangaha nanjye ndemeranya nawe. Murabizi abanyamurenge n'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda muri Kongo ibyo bari gukorerwa. Ati yahonyeye ubumwe bw'igihugu, acamo ibice abanyekongo, arasahura, yangiza imitungo y'igihugu, yacagaguye itegeko nshinga, kandi acira ku mategeko yose kugezaho arega ku bwende akarenga ku ndahiro ye. Yakomeje agira ati bwana Chirombo ni umugambanyi ku gihugu kandi akwiye gushinjwa ubugambanyi ndengakamere. Nanga yakomeje ashinja perezida gushinga ubutegetsi bw'igitugu bushingiye ku iterabwoba, gutoteza, guta muri yombi binyuranyije amategeko, ubwicanyi, ahatira benshi mu banyekongo kujya mu buhungiro. Yavuze ko yagerageje kuvuguruza Tshisekedi agafungwa kicwa. Avuga ko ku butegetsi umwana w'abanyekongo basaba ubuhungiro warazamutse. Ibyo turabizi, abamaze guhungira mu Rwanda, ngira ngo mu Rwanda ubu ngubu abakongomani bahari ni benshi. Impunzi zihari mu Rwanda ni z'abakongomani nyinshi. Tutayikizemo izaturutse na he, ariko usanga abakongomani ari bo benshi. Turaturanye nyine. Ati kuri bamwe ahakana ubwenegihugu bwabo, abandi bagahabwa ubwenegihugu buhimbano kandi bakabavangura. Murabizi ibyo ajya avuga ko bagomba gusubira mu Rwanda bavuga ikinyarwanda. Bwana Chirombo yashyizeho imikorere yo mu muhanda ishingiye ku bitutsi, ibinyoma, kurenga ku ndahiro, imvugo zibiba urwango, populisme, amasezerano y'ibinyoma, ngo ubutegetsi bwe n'ibindi bwigeze no kunyereza ndetse no kwiguzaho imitungo. Amamiliyari y'amafaranga ya Kongo ngo yibwe ku manywa y'ihangu binyuze mu gutanga inyemezabwishyu ziriho umurengera n'imishinga itabaho, ngo aho gusohora amafaranga bitita ku mategeko ayo ariyo yose.
yakomeje ashinja Tshisekedi kuba ubukungu bw'igihugu yarabushyize mu maboko y'umuryango we, avuga ko mu bijyanye n'umutekano igisirikare n'igipolisi ari abantu badashoboye bamunzwe na ruswa. Anashinja ubutegetsi gufata imitwe yitwaje intwari itemewe bakayinjiza mu mikoranire na leta. FDLR irimo murabizi. Avuga ko abantu b'amabandi atatinya kwica bicanyi ngo bafunga imihanda kandi bakarangwa n'ingengabitekerezo. Murabizi bariyari bajye bashyiraho njya nzibabwira, ariko sinze gufata uruhande, ahangaha nta ruhande ndiho. Ngo bagiye rero bahabwa intwaro bagafunga imihanda kugira ngo bateze ubwoba kandi bica abaturage b'abasivile. Ibyo byarabaye, ahangaha turi kujyana. Ati ubutegetsi bwa Kinshasa bwatoranyije butoza buha ibikoresho kandi butera inkunga abarwanyi ba FDLR, ari nako bakorana mu byaha ndetse na IDF na ADF naro mu rwego rwo guhungabanya akarere. Ngo bwanahaye intwaro gakondo n'iz'umuriro imitwe y'ishyaka rye rya Tshisekedi nyine UPS. Umuyobozi wa AFC akomeza avuga ko Perezida Tshisekedi ari ikibazo ku mahoro n'ituze haba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Avuga ko agatsiko gato cyane k'abaryoshyi kigaruriye ubukire bwose bw'igihugu mu gihe abaturage bo bakomeje kwicwa n'isari bakicira isazi mu maso kandi igihugu gikize. Avuga ko nyuma yo kubona ibyo byose batari gukomeza kwicara ngo barebere, ntago bari gukomeza ngo bicare barebere ngo igihugu gikomeze kwangirika. Avuga ko bafashe icyemezo cyo gufata hazaza habo mu biganza bafatanyije bagashyiraho urwego rufite gahunda rufite intego yo kongera gushinga leta no gukemura impamvu zitera amakimbirane no kugarura amahoro arambye. Yavuze ko AFC ishaka guha abaturage b'abanyekongo bose uburenganzira bakarenganura barenganye kuva abaturage bo hasi kugira ku banyapolitike nka Cherubini Okende ndetse n'abasirikare bakuru nka General Delphine Kahimbi ndetse n'abanyekongo basaga 100 bo mu idini rya Wazalendo biciwe Goma ku ya 30 Kanama 2023. Corneille Nangaa yijeje ko muri uyu mwaka wa kabiri wa AFC impindura amatwara izarushaho kwihuta kandi igamije gutabara abaturage. Avuga ko mu byumweru 2 biri imbere bazageza ku banyekongo intego za politiki bafite Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Avuga ko iherezo ry'ubutegetsi bwa Tshisekedi Chirombo riri hafi. Amagambo ko akanganye. Tugarutse inyuma gato kubijyanye na ya nama, hari abantu bari kuvuga ngo leta y'u Rwanda ngo ntacyo yatangaje. Umva impamvu rero His Excellency Paul Kagame afande atigeze ajyayo. Yumve, guverinoma y'u Rwanda yatangaje ko nta mwanzuro wafashwe mu biganiro byahuje intumwa zarwo n'iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ejo hashize yabereye Rwanda kwa gatandatu bigamije gusaba ko haba amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Ngo ariko ahangaha guverinoma y'u Rwanda yasabye Kongo gusubira mu biganiro na M23. None se wowe ukurikije ibyo Nanga yavuze ahangaha ngo urumva ibyo biganiro bidakenewe? Itangazo ya guverinoma y'u Rwanda rero ryo riravuga ko ibiganiro bya Perezida Kagame na Tshisekedi byari byitezwe kuri uyu munsi bitari gutanga umusaruro mu gihe Tshisekedi amaze iminsi yigamba gukuraho ubutegetsi mu Rwanda no gukomeza imikoranire n'imitwe irimo FDLR. Muribuka inkuru nabagejejeho hano kunyungura amagambo official mbabwira ko hari abacanshuro bazanywe na leta baje ngo kurimbura ngo kubanza kurimbura M23 ngo mbere yuko ibi biganiro biba. Ayo makuru aba yahageze. Urumva wowe wajya mu biganiro ukajya gusinya amasezerano, wasinya yahe niba Tshisekedi avuze ati haba inama ati nzayitabira yabitaraba agatashyiraho abantu bo kujya kubidobya. Noneho u Rwanda rwagaragaje ko rwiteguye kwitabira ibiganiro byose bigaragaza ubushake bwo gushakira igisubizo umutekano muke ugaragara mu burasirazuba bwa Kongo. Iby'inama reka mbe mbicumbikiya, reka mbe mbipfundikiye. Wa muntu we wakoze subscribe urimo uravuga ngo nyikorere, yikore nawe kwishyuza ntacyo bigutwaye. None se amakuru nk'aya wowe urumva utayakeneye, yikore kandaho fyondaho share na like birakenewe ubundi twikomereza akazi. Dukomereje rero muri Kivu y'Amajyaruguru, imirwano irakaze hagati ya FARDC na M23 mu gihe abandi barangariye mu by'inama itabaye aba nabo urusasu uravuza uruhuha. Imirwano yakomeje mu majyepfo y'ubutaka bwa Rubero mu majyaruguru ya Kivu, aho intwaro zikomeje kuvuza ubuhuha kuva ku cyumweru uyu munsi nyine kuva kare. Intwaro zikomeje kuvuza ubuhuha. Imirwano mishya yahuje ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'inyeshyamba za M23. Abantu bakomeza kuvuga ngo zishyigikiwe n'u Rwanda. Ibyo simbizi kuko u Rwanda rurabihakana. Mu gace ka Matembe gahereye mu birometero 60 uvuye Rubero centre
mu murwa mukuru. Imirwano yadutse ahagana mu masaa 11:15 za mu gitondo, mu gihe M23 yagabye ibitero ku birindiro bya FARDC biherereye ku ruhande rw'ibumoso bwa Matembe. Inyeshyamba zitwaje intwaro nyinshi zirimo gukoresha amatanki y'intambara n'imbunda by'abibunda birebire mu rwego rwo kwirukana ingabo za Kongo muri kariya gace. Matembe mu by'ukuri Rubero centre irafunze, nagace gahereye nko mu kilometero 60 bahafunze. Intambara yakomeje ku bwinshire muri kariya karere. Ku munsi wa 13 wikurikiranya imirwano yabereye i Matembe ngo n'urugomo cyane, kandi ibintu biri hasi ndetse hari ibintu byangiritse utabasha kubara. Kwa gatandatu nyuma ya saa 6 z'ijoro ingabo za Kongo zatangaje ko zarashe drone yari kugenzura ikirere ya M23 muri ako gace. Imirwano mishya ije mu gihe hateganyijwe ibiganiro byo byamaze guseswa. Ibiganiro byari biteganyijwe byaseshwe, imirwano irakomeje. Bibintu biragarukira mwa abantu twigira muri Ituri. Imitwe twara gisirikare ya Mayimayi 100, ntago ari Mayimayi, ntago ari imitwe 100, ahubwo nabantu 100 bo muri Mayimayi bemeye gahunda yo kwamburwa intwaro. Ni ntagorwa zigera ku 100 za Mayimayi zo muri Biakato mu karere ka Mambasa hamwe n'ababwiyejo bundi bari bakubuye bateje akaduruvayo. Urumva bemeye ko babambura intwaro, icyo bita demobilisation l'intégration communauté PDDRCS. Ibi byatangajwe na Flori Kitoko, n'umuhuzabikorwa w'agateganyo wa PDDRCS mu kiganiro n'abanyamakuru cyabaye ejo bundi ahitwa Bunia muri Ituri. Kubwe ngo abandi barwanyi bo mu mitwe itandukanye yitwaje intwaro nabo ngo bakomeje gushyira intwaro hasi ku bushake bwabo. Flori Kitoko yavuze ko iri terambere ryatewe mu bikorwa byo gukangurira abaturage kugira amahoro, kubera ko iyo mitwe y'intwaro igomba kuvaho. Ngo ni ibiganiro by'abaturage byashyigikiwe rero na guverinoma n'abafatanyabikorwa bayo. Yagaje ko kandi ingamba ziri gukorwa kugira ngo guverinoma y'intara ya Kivu ya ruguru bashimangire ku iki gikorwa kigenda neza. Umuhuzabikorwa w'agateganyo wa PDDRCS yashimangiye kandi ko imitwe yitwaje intwaro ikorera muri Ituri ibizi kandi yabyemeye, ivuga ko yiteguye gushyira intwaro hasi. Nk'urugero yavuze ko abarwanyi 4 biyandikishije mu byumweru bike bishize i Prito mu gace ka Njugu, bararekura intwaro. Mu tundi turere nka Nyakunde na Mwanga bamwe mu barwanyi bitabaje uyu muryango nyine iri huriro PDDRCS byihutirwa ku ngabo ziza gukusanya intwaro zabo bakazishyira hasi. Abarwanyi bifuza ngo ko basubira mu buzima busanzwe kandi bakisanzura mu bikorwa byabo bisanzwe. Flori Kitoko yavuze ko ibyo bikorwa ngo ari intambwe igaragara mu nzira y'amahoro muri Ituri, intara yari yararanzwe n'ihohoterwa rikorerwa abaturage mu myaka myinshi ishize. Hari inkunga ituruka ku bafatanyabikorwa mpuzamahanga ishobora kuba ibyihishe inyuma. Nk'ibiro by'intara ibiro byo ku rwego rw'intara bya PDDRCS byagaragaje ko imitwe yitwara gisirikare itavanwa mu gisirikare kuko ngo yari yarabyanze, ariko kubera ko afatanyabikorwa baje yabyemeye, cyane cyane imiryango mpuzamahanga nka Talesti na IOM. Abafatanyabikorwa rero bagize uruhare mu mishinga yo kubaka ibikorwa remezo harimo amashuri, ibigo nderabuzima n'imihanda mu rwego rwo korohereza abaturage gusubira mu buzima busanzwe, bakabasubiza mu buzima busanzwe abahoze mu ngabo. Bufasha rero nabwo ngo bwakoza akantu watumye abantu bavuga bati se ubundi turarwana, ubundi biradufasha iki, reka twemere tumanika amaboko. Byamaze guhagarika ibiganiro, ariko kandi Mayimayi yamanitse amaboko, yavuze iti nta kundi nyine reka tubyembere, reka ubundi tubisubikira ngaho. Wakoze cyane kubana n'inyungura amagambo official. Nitwa MC Ruganzu, nyaboneka kanda subscribe. Kanda subscribe turebe ko ibintu twabishyira ku rundi rwego. Hanyuma Imana iguhe umugisha cyane, ndagusabiye.